Ngibingelele abantu bakithi ngilamukele njalo kolusinye isihlephu ezakithi TV igama ngoCruise ijaha lakomoya. Bantu bakithi kusuka nezimbili ezintathu bengibuzile kulabo abasozwaziwayo ukuthi ngithi kanti why singatholi ama virtual shows kubo live streaming into engayitsho nje ngesintu sakithi ngoba kulelinye ibale engilaziyo kubo ma Facebook kubo ma Instagram ukuthi why ngoba ngibona abanye abantu besenza lezi zinto ezifana nalezo nanzi impendulo. Uthibo Stipos lona okhulumayo lapho kwezakithi TV. Mina owami umbono ngingazi kwabanye mina ngicabanga ukuthi sometimes into ebangela yonke lento le ukuthi thola ukuthi maybe iningi lama artist awakithi sishawa into eyodwa kule topic okukhulunywa ngayo namhlanje ngendaba ye live streaming. Ngibona ngathi iningi lethu asikwazi ukuthi yini i live streaming, and okwesibili asiyazi ukuthi live streaming yenziwa kanjani, and okwesithathu ngibona ngathi sisuke singakwazi ukuthi live streaming yona engasisiza kangakanani. Kunenext ngalomntwana boy baby girl don't umuntu hozalana game you the girl of my dreams wanna treat you like a queen baby no na come sin wanna treat you like you've never been just like a king me wanna put your ring I wanna put your ring before sisofika endabeni ukuthi maybe singabulawa ama economies ukuthi sikwazi ukuthola idatha since into yonke lena isebenza ngedata and stuff. Okokuqala asiyazi kuyenza i-live streaming, asikwazi ukuthi isebenza kanjani. Iningi lethu I think iyona into engabe isishaya. Mina igama umkhokheli Gearbox Ncube lana libukele ezakithi. Unjani bhuti? Yabona iqiniso uyalibeka and iqiniso aliqedi kuningi. Ozwayo uyezwa. Ongezwayo kuyabe sokuloya kwakhe nabakibo. Inkulumo enhle kakhulu le ngiyibona la. Kodwa abanye bethu ngicabanga ukuthi sishawa ngama resources, sishawa na ulwazi most of the time. Nangendlela isimo sasuka sabangakhona kuleyo lockdown leyo. Engicabanga ukuthi if mhlawumbe leyo lockdown yayize abantu bevele bevivile mhlawumbe kuma kuphakathi komnyaka Twana Twana bazaliwe bonani sothola izibusiso empilweni mhlawumbe abanye bethu not sonke besizozama ukuthi okungenani senze something. For example mina ingoma ngayibhala engangitshela ukuthi ngizoyirecorda ngishoot ivideo kodwa kwayale sikhwameni ngabona vele ngahle ngaphelelwa uthando everything nje ngahle ngadana nje. Okay mdala anyawuza umbuzo wakho lapha ukuthi nje esikhathini esiningi ebantwini bakithi ezinye izinto azisehluli kuba nzima nje ukuthi khona abantu babonele into kuwe. You understand, sijwayele nje ukulandela into mangabe siyenziwe ngomunye ngombono enginawo, but hayi bengabona ukuthi into engahlula sizosizana kanja abanye siyajelelana sithole nitweyisa sokuyindoda sibonele ngono ndoda nami ngisibonele ukuthi nje abantu sijayele nje ukulandela masubona into enhle isenziwe ngomunye. Mina engakutho lana ngama live streaming nje ukuthi ama-artist akithi amaningi alalo ulwazi olunzulu ngendaba ze-live streaming. I think sishota ngama-workshop sibamphawe sibafundise izinto ezifana lezi, into ze-online thing lezi ziyabahlupha kakhulu ama-artist amaningi.
So thola ukuthi ama-artist abengakwazi ukuthi aqale kuphi ayenze. So ama-workshop yiwo angasincedisa kakhulu lapho ukuthi sikwazi ukuthi sithole into engasisiza. Yena lo. Uthi yena lo. Uthi uyehluleka in-driving. Nje kukuvelele. Manje kunjani umuntu wenkosi? Mina umadlela mina. Uzama ukuthulula uhloko lezosipune ephone. Ubhodlingi uyemyemu one time. Wena hayi kumna ama sentences lawo. Mina ngumlalazi phela lapho. Umlalazi. Kanti manje la kwenzakalani? Hayi siyajabula ukwazana mlalazi. Hayi driving umntwana kithi lo sibuya zonke leko sikhobo. Okunye engakutsho lana ngendaba yale ukuthi abanye yibo bakwazi ba-ignorate. Umuntu uthole edlala ngedatha eyenza izinto ezingelangqondo nje kubo Facebook edlala ekhomenta kwabanye abanye aba-live screenleyo elapho ukuthi yena ehluleke ukwenza ubani. Ngoba vele uma uthi uyabheka manje umculo osufuna abantu bebe ku-online beyenza into abayifunayo. Into abayifunayo kikho lapho njengakhona lapha into oyenzayo. So mina ngiyaphakamisa ukuthi iy'nhlangano ezizimele ezamaciko akithi azike zihlangane zenze into efana le-workshop kufundisa ama-artist, kufundisa ama-managers ukuthi kusetshenzwa kanjani. And then ethi masebenze lo mhlawumbe sesiyaqala ukukhuluma siqala ukukhomba iminwe lapho ku-right direction. Linjani mina engakusho self ngiyayithola ipoint yenu, ipoint enhle impela kakhulu. Mina self isifiso benginaso ukwenza something, but i-situation yemali yiyo ebengathi ayivumi kahle. Kube njengamanje kule something engiyenzileyo for abantu ukuthi labo baduduzeke lapho bakhona kwi-lockdown nje, noma nje ngiba entertain lapha bakhona kwi-lockdown kunje. But ngesimo angizange ngikwazi because we were not prepared for this lockdown. Ukuthi ngathi besile mali enough ukwenza something for abantu nje kwalile besilesifiso impela silesifiso. Zama ukufuna kubaba uyamsiza umuntu bela ukufuna kubaba uyamsiza umuntu bela uyazi njengoba liyasazi nje isimo somculo wakithi ukuthi sinzima kanjani. Mawungasazipushelanga kanzima akulanto ongayenza. Sisazidonsela nzima emculweni wakithi. Asikayitholi isupport engathi singasitholisa something ukuthi noma lathi sihleli nje kukhona izinto esingazenza. So nale imali esilayo iyabilingane for le lockdown and igcina ingasayenelanga ngendlela yokuthi umculo wakithi ngathi kunzima. Hayi mfowethu wendlalile wayenaba indaba mayelana ngembumba. Hayi kuzwakele mntaka baba njalo kuye kwathophela enhlizweni yami. Kodwa ke inkinga yethu abantu bakithi singumthwakazi iyodwa. Asibambananga, asethembani, sihambana phansi.
lokho vele kuzodala ukuthi sihlale singacabangi, sihlale siphansi kwezinye izizwe, sehluleke ukuzibusa. Kuyadingeka ukuthi mesingabantu sibe nento yethu, amakhono wethu siwaveze. Ufuna ngezeni ngoba uyazi ntambama ngemsebenzini. Hayi sakuhle. Umthombo bese sigada ngani? Indawo zinto ezibengafuni ukubuya la. Wayisiba likhwala Musukuthwala kanti umfazi onjani kanti musukuthwala ikhanda kanti umfazi onjani. Hawu. Asambe sobona phambili lokho sobona phambili. Hayi. Amagama wakho mfowethu mahle kakhulu. Ngiyafisa impela ukuthi ezakithi TV zikhule kakhulu. Kithi sixhasane futhi njengoba sinabo somabhizinisi abafunde ukuxhasa noma bengosomabhizinisi. Siyazi ibhizinisi impela umuntu wasuke wayiqala nzima, kodwa khona lokho okutholile nayo xhasa okuncane ukuxhasile kungumsebenzi omuhle. Ingijabulise kakhulu leyo mntaka baba yama-archer. Mina nje vele i-archer angidli. Ngiyabona nje abantu behla benyuka nama-archer namakota, kodwa mina hayi angidli. Hayi mntaka baba ke ngiyibambe lapho njengoba nawe uvalelisile wathi usathi sholele ezitolo, ake nami ngithi sholele ezitolo ngiyothenga. Ngizokubona mase ubuye ezitolo bese siqhubeka ngalolu daba obuluxoxa. Okay, ngiyakuzwa moyo, uyabuza la ukuthi thina ama-artist wakithi why angayenza ama-live streaming. Indaba ekhona la kunzima sibili in terms of ama-resources thina asinawo. Most of us asinawo ama-resources. Siyafisa ukuthi ngabe siyawenza ama-live streamings, abalandeli bethu bakwazi ukuthi bakhona ukuqhubeka besilalela noma ikuphi, ngoba khona indawo ezifana no-Facebook ne-Instagram and izinto ezisebenzisa idatha into engasekho, imali into engasekho. Phela enye into eyenzakalayo i-lockdown isithole vele sesimene esibi. Mangibheka ama-artist amakhulu amaningi mayenza ama-live streaming bayacela for i-donation. I-donation they use that money ukuthenga i-airtime for ukuthi, ngoba ama-live streaming ayashaya i-airtime. So sometimes thina of which asinama resources njalo siyilaba abasakhulu emculweni ukuthi kube besithola abantu abasisekelayo, yabona, ukuze senze into ezifana nalezo. Hayi bese kwayenza ama-live streaming ngoba vele khona kuyafuneka. Hayi sizowenza futhi sizowenza. Inkinga nje ukuthi siyabe sibona nje i-response yakhona la ukuthi injani, yabona. But well besingacabanga ukuthi kunabanye abantu mhlawumbe abakunakileyo ukuthi asikwenze. So since nis-advisor hayi sizokwenza. Akusinto enzima kuyenza lento le. Ya kunzima. Sizozama ukuyenza ku-Facebook. Even unga-check khonapho ku-Facebook ama-likes akhona abafew vele njenge-video vele ku-Facebook abavule abantu omkhaya bachanga e-free mood. Liyazizwela abantu bakithi, akukho umuntu engimsolayo mina. Akula shem, asifani, izikhwama azifani. Njoba sibhace ezizweni, so into ziyasuka zehlukane. So anyway,
into mina ngiyibona ukuthi as long singela common goal singabantu bakithi silokho esadonsa omunye siyale ngibone ngani kuza sinzimela kakhulu vele ukuthi siachieve a common goal ngoba mangibheka kathesi ungabheka abanye yes bayenza ama shows wabo thina sehluleka just ukuthi supportane thina sodwa nje mangazi ukuthi maybe kudingekani ukuthi sikwenze ukuthi sibe le common purpose. Anyway siqhubeka ngohlelo sike sathi sitishelele kancane sibuke or rather siyokuzwa abanye ukuthi bona balichitha besenzani I lockdown ke awubukele mbukele. Sisambe sabuya abantu bakithi sikweza kithi TV lapha lingathi phela khona kuthiwe siqinisa uhlangothi olulodwa nawo. Ngile challenge ngani bantu begospel zamani kuyilungisa indaba yenu liyazi aliveli kahle manje emabhukwini ama ngiliboni kahle so ngoba ngani phela lezi zinto zeza kithi ngeze rumba zikhulisa irumba kuphela kanti akho njalo liyashort emabhukwini ami so ngicela nilungisa indaba le sengiphethe lapha manje ubhuti now hamba le kulube and intersection sounds but kunjani angiyaphila mhlonishwa kunjani baba hayi sifuna le lockdown angazi lina iliphatha njani ngizoqala lapha nambingelela kwezakithi bulise bonke abantu bonke abamamele thina nalabo abahlele ezindlini ngelockdown le esikiyo phela asonto yokudlala ngizoqala futhi nilitshele ukuthi asilandeleni imigomo esinikezwe ngabodokotela ukuthi senze kanjani asigezeni izandla masikhwehlela sikhwehlelele esandleni or ethi ku tissue sigezeni izandla impela nami ngiyabonga khona lapho hayi namazwi ahlakaniphile impela ngoba vele babakhala kakhulu akusinto encane le yenzakalayo so ngibuze lapha bhuti wami ili affecta kanganani umbe ngithi kuliphambanisa okunganani kuhlelo zekulube intersection lokho kuyilokho zenene ukuze kubanilo yes ngavumelana nawo kusi affecte kakhulu ngoba asakwazi ukuphuma ezindlini siyosebenza ngaphandle or siyenza ipromotion asakwazi ukwenza lezi zinto kodwa ke njengabantu esihlala duze mina angimanga ngibusy ngomculo ngiyabhala ingoma kwelami side ngibona ngani i-lockdown kodwa inikeza ithuba lokuba ningisebenze nabanye abantu kakhulu bhuti wami ngoba yazi kulento eyi-1 eshota kakhulu ama-album uyabona mani seyelekene kanti siyalishoda ngapha kumabona ukuthi kanti lisinika nini i-DVD lani sike silibukele sihlezi ezindlini abantu bayakhala mpela mhlonishwa ngama-DVD wethu njengoba ngisithi isikhathi sibesachaya isikhathi kodwa asiboneni ngemva kwe-lockdown ukuthi kuzoyenzakala kanjani kuzoba kanjani ngoba liphupho lami nami ukuthi ngibe khona kuma-DVD abantu bebengazi onke umphakathi ubengwazi nesizwe sibengazi bantu bakithi isithembiso lemzwile ukuthi so unyaka waphela singabona ngi-DVD siyabe sizombopha lingincedise kulokho ngingakakhululi lapha bhuti wami nxa ku-lockdown kunje uzilibazisa ngani wena mina ku-lockdown ngizilibazisa ukubhala ingoma ngibhala ingoma ngibhala ingoma basebezibhala ingoma ze-corona sebengiqalele kodwa nami ngithi hayi ngizoyibhala eyami ecorona ngoba lento ihluphe kakhulu isizwe ngibe ngizilibase njalo ngiyangena ngale koChova kule group yethu yakoChova igroup yabantu ngifunde ama-comments abantu ngifunde yonke into ngoba benganaso lesi sikhathi kodwa ke namhlanje ngiyashona ngihlele impela ngifunda ngisizwa koChova kuhle ngoba umlomo kwampo kwenzakalani kuChova koChova ipage lokufundisa abantu elihlanganisa abaculi nabalandeli akekho umculo wonke gospel maskanda wonke nje umculo nje mawufisa na ukwaziwa koChova uya koChova uyebe ku-interview ubatshele ukuthi ubuya kuphi kwendawo hayi kufanele sibavakatshele lawo into esizidingayo esilonke ukuthi into ekhuphula into zakithi into esizidingayo so bantu uthe yini Chova yes like sizathu ukuthi livakatshele la nithi lisaseka abanzi ngoba imisebenzi ekhuphula into zakithi iyo vele sizwa sinona makhuluma ngento ethitho ikhuphula into zakithi koChova mpela lingangena kakhulu ngoba
nanamhlanje nje kunabanye aba-interviewa ngo-2 bakhona abangena ngo-4 abantu begospel omaskanda whatever noma uyenza i-comedy siyawamukelile ngokuchova hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi ke besiphethe ikulube intersections lapha abantu bakithi suku ezakithi TV. Salibonani bantu bakithi, nangu umuzi wakithi owakhiwe ngabantu bakithi for abantu bakithi. Siyabonga. Sihlangane kwezinye inhlelo ezilandelayo igama ngoCruise. Ngiyalithanda abantu bakithi. Libukele ezakithi TV.